ra rapela. Modimo o modimo wa me, ke batla wena. Mowa wa me o go nyoretswe, nama ya me e go tlholegeletswe mo lefatsheng la komelelo, le le nyorilweng, le le senang metsi. Ke ne ke go lebile kwa felong ga boitshepo ka maikutlo a ntseng jalo, go bona thata ya gago le kgalalelo ya gago. Gonne bobolotlhomogi jwa gago bo molemo go gaisa bophelo. Molomo wa me e tla go baka. Amen. Phuthego a bobolotlhomogi bo nne le lona le kagiso tse di tswang mo go Modimo Raetso le mo go Morena Jesu Kriste. Amen. Mo sebakeng sena phuthego ke rata go le dumedisa mo maineng a le mararo, e leng la Modimo Rara, Modimo Morwa le Modimo Moya o boitshepo. Dumelang phuthego. Tlayang re dudueletseng Morena, re ipeleleng lefika la pholoso ya rona. A re tleng fa pele ga sefatlhego sa gagwe ka malebogo, re mo ipeleleng ka dikopelo tsa pako, gonne Morena ke Modimo o mogolo, ke kgosi e kgolo, mmusi wa medimo yotlhe, yo mateng a lefatshe a le mo seatleng sa gagwe, yo ditlhwa tsa dithaba e leng tsa gagwe, yo lewatle e leng la gagwe, o le tlhodile, le lefatshe le le omileng ke la gagwe, diatla tsa gagwe di le bopile. Phuthego a re simoleng tirelo Modimo ena ka go opela Hosanna 2:23, sefela sa thapelo ka dinako tsotlhe Morenaka, o ho o nkgopole ke a rapela, ka metsotso yotlhe Jesu ke a o tlhoka, o ke o tlholohetswe, bapa le nna. Hosanna 2:23.
ka metsotso yotlhe Jesu ke a o tlhoka o ke o tlholohetswe bapa le nna. Phuthego lebela pesalema ya ntlha ya letsatsi, pesalema ya mashome a robongwe le borataro, temana ya bosupa go fihla go a lesome le bobedi, Psalm 96 verse 7 to 12. Me yona e re opelela moahlodi o etla. Ntshetsang morena lona ditso tsa merafi, ntshetsang morena kgalelelo le thata, ntshetsang morena kgalelelo ya leina la gagwe, tlisang ditshupelo le tsene mo malapeng a gagwe, obamela morena ka mokgabo o boitshepo, romang fa pele ga sefatlhego sa gagwe lona mafatshe a otlhe. Bua mo merafeng le hore morena ke kgosi, o thaile lefatshe gore le se tshikinyege, o tla atlhola batho ka tshiamo, a magodimo a itumele, a lefatshe le duduetse, a lewatle le gwase le tse di ketseng mo go lone, a naga e ipele le tsotlhe tse di mo go yona, ke gona ditlhare tsotlhe tsa sekgwa di tla dudueletsang fa pele ga morena. Amen. Hosanna ke 352, jo lefifi le le kaakang le aparetseng lefatshe, jo botsho bo hlomodisang le tla tšhabaneng letsatsi, phuthego a re opeleng ka mafolofolo. Hosanna 352.
hasa phatlalatsa sedila hao le molemo, phatsima benya phahama, tsatsi le letle la ntate Phuthego ra leboga lebela pesalema ya bobedi ya letsatsi, pesalema ya mashome a robongwe le bosupa, go tloga temana ya ntlha le tse di latelang, Psalm 97 from verse 1 le tse di latelang, mme yona e re go busa morena. Morena ke kgosi a lefatshe le diduetse, a ditlhaketlhake tse dintsi di itumele, maru le lefifi di mo dikanyeditse, siamo le molao ke mothao wa setulo sa gagwe sa bogosi. Gonne wena morena o mogodimodimo yo wa kameng lefatshe lotlhe, o mogolo bogolo go medimo yotlhe. Well rata morena tlhoang bosula, o boloka mewa ya badumedi ba gagwe, o ba pholosa mo diatleng tsa baikepi, lesedi le tlhabetse mosiame le boitumelo bo baneletse ba ba dipelo di thokgameng. Lona ba siame itumelele morena, lo bake leina la gagwe le le boitshepo. Amen. Bonang sona o fitlhile Jesu ngaka ya batho, o lerato o sebete, bonang ke yena Jesu. Hosanna ke 47. Suna
ra leboga Phuthego ra futhumala ka sebaka sena a re boeleng ko sefeleng gape Hosanna 259 ntate ne pelonolo e lakatsang tlhweko nehele moya o mošwa wa sebelebele Thibolla ditsebe tsa ka di utlwe ka mosa ke yo bolela ba sitwang dipolelo tsa hao Phuthego lebela pesalema ya boraro pesalema ya mashome a robedi le borobongwe go tloga ka temana ya lesome le botlhano Psalm 89 from verse 15 mme yona e ruta gore ditshofatso tsa modimo o di solofeditse Dafita tshiamo le molao ke motheo wa sedulo sa gago sa bogosi bopelenomi le boammaaruri di etela sefatlhego sa gago pele go sego morafe o o itseng go duduetsa o tsamaya mo leseding la sefatlhego sa gago morena ba ipelela leina la gago ka metlha ba godisiwa ka tshiamo ya gago gonne wena o mokgabo wa thata ya bona o tshuletsa lenaka la rona ka bopelenomi jwa gago gonne thepe ya rona ke ya morena kgosi ya rona ke ya moitshepi wa Iseraele amen Hosanna 61 na ke bomang mose le dibohong ba tlhotlhorang rolelo la lebitla
Phuthego ke kopa re opele temana ya bofelo gape ka maatla ga re opela sentle Phuthego a re simoleng gape Phuthego temana tse pedi fela se fela seo a e tsweng ka maatla Phuthego Moseledi boho mme morena o mo tempeleng ya gagwe e boitshepo a go didima le lefatshe lotlhe fa pele ga gagwe Pesalema ke ya bofelo Phuthego ya letsatsi Pesalema ya 90 temana ya ntlha go fitlha go ya bosupa Psalm 90 verse 1 to 7 mme yona e ruta ka ga boeseng sepe jwa motho morena o ntse o le botshabelo jwa rona mo ditshikatshikeng pele dithaba di ise di tsalwe o ise o tlhole lefatshe le lebopo wena o ntse o le modimo go tswa bosenang tshimologo go ya bosakutleng o busetsa batho leroleng lwa mmu wa re boang bana ba batho gonne dinyaga di le sekete mo matlhong a gago di tshwana le letsatsi le le fetileng la maabane di tshwana le tiso ya bosigo o ba gogotse jaaka ka morwalela ba ntse jaaka ba robetse mo mosong ba nne jaaka bojang jo bo tlhogang jo bo thunyang mo mosong bogole mme maitsibo a bosegwe bo omelele gonne re nyelela ka bogale jwa gago re fediwa ka tshoganyetso ka kgakalo ya gago amen Hosanna 71 Phuthego bonang sefapano moleki wa batho gore lopolla tatlhegong a ineela lefu Hosanna 71
empa ho fedile molao o phethilwe madi jwale a lefile Jehova o kgotse phuthego ka nako ena re ka ema ka boikokobetso re netefatseng seriti sa botho, the affirmation of human dignity. Re tla e buisa ba botlhe ka nako e le nngwe ka gore Hosanna 3:29 Morena ke rata go phelela o inkele pelo ya ka jwale. Re a leboga phuthego e ka nna mo fatshe ka sebaka se re a kwa molao wa modimo mme bana ba ka ema ka maoto ka boikokobetso fa re buisa molao wa modimo fa bagolo le bona ba tlhoya tsebe. Phuthego re itshwaretse maleo a rona gore re dire thato ya modimo ka go obamela molao wa one. A jaanong re utlwe molao wa modimo ka go buisa mo lekwalong lwa Pesaleme ya 19 temana ya borobedi go fitlha go ya 10, Psalm 19 verse 8 to 10. Yona buisa ka tsela e latelang: molao wa morena o botlalo o lapolosa mowa, thupo ya morena e ikanyega e tlhalefisa yo sa tlhalefang, ditao tsa morena di siame di itumedisa pelo, taolo ya morena e phepa e bonisa matlho, go boifa morena go itshekile go bile go nnela ruri, tse morena a di siamisitseng ke tsa nnete di bile di siame tsotlhe. Amen. Bomme le bontate le bana ka re utlwile molao wa modimo le thato ya modimo ka maphelo a rona, a re opela mo go Hosanna 1:14 di be di teng re a di bona. Epistolo ke ha mo apostolo Johane mme mo mosong ono o bua le rona mafoko a reng fa re re ga rena boleo re itietsa
mme boammaaruri ga boyo mo go rona, mme fa re ipobola maleo a rona ona o boikanyo le tshiamo go re itshwarela maleo le go re itshekisa tshiamollo yotlhe. Fa re re ga re a leofa re o dira moaki, mme lefoko la ona ga leo mo go rona, phuthego e rategang, mme ene o pholleditswe ka ntlha maleo a rona, a teketela melato ya rona, petso ya moela gore rona re bone kagiso, mme re fodisitswe ka dintho tsa gagwe. Rona rotlhe re ne re timetse jaaka dinku, mongwe le mongwe wa rona a fapogela mo tseleng ya gagwe, mme morena o ne a digela melato ya rona rotlhe mo go ene. Ka ga jalo phuthego a re polele mmogo boipolelo jwa tumelo ya bokeresete, mongwe le mongwe ka molomo wa gagwe ka kutlwisiso, ka gore amen. Hosanna 65 ya ntlha, sefapanong ke boha wena mmoloki wa ka.
re a leboga Phutego ke nako e le ya gore re dumedisaneng re tla dumedisana ka go opela Hosanna 431 teng sefapanong ke bone morena thuto ya dibitsaka e tlositswe. Bomme ba rona, happy Women's Day, happy Women's Day. Phutego ke nako e le e ntse re emetse gore Modimo a bue le rona. Mme gompieno o bua le rona ka lentswe la morutwana Reverend Mangwedi. E tla re fa tamela le mme wa rona Mme Matlhangu a tla go toloka. Re opele mmogo Hosanna 144. Lentswe la hao ke le bone le letle le benyang. Ha le fifi le thibane ke sedi le kganyang. Hosanna 144. Lentswe la hao ke le bone.
Ke a leboha Phuthego. Thank you, congregation. Ke dumedisa lekgotla, I greet the church council. ke dumedisa baruti, I greet the reverends. ke dumedisa Phuthego yohle le bitsong le matla la Morena wa rona le Jesu Kriste. Amen. I greet the whole congregation in the powerful name of our Lord Jesus. Amen. I want to honor the women who have worked before us. Ke rata hore ke matlafatse bomme ba tsamaileng pele ho rona. Bonkgono ba ileng hore ka di Labone ne re bona ka bona ba tswa mahaeng ba ya dikerekeng. The golden girls that we used to see on Thursdays as they used to go to church. Those are the hidden figures tse leng hore ha hona buka ya history e ngotsweng ka bona. Bao ke bomme bao e leng hore ha re na buka e ngotsweng ka bona. But re eme re bao re leng bona because of their prayers. But we are where we are standing ka baka la thapelo tsa bona. Ke hodisitswe ke nkgono A grandmother raised me because mama and papa were working full time. because my parents ba ne ba sebetsa. Ne ke sa understanding hore why every day ka 7 ho na le thapelo. I never understood why we had to pray every morning at 7. And ona sa etse phoso every evening 7 o'clock a re bitsa le bana ba hae ditloholo tsa hae and a bantsha sefela a re re ya ho boka morena Re ntse re thabela wena, re sa phela ha monate ka babalo ya hao na. Re tholositswe ka mona, ka dineo tsohle tsa hao, re vola hao le kgolo, le re thabisitse ke sefela sa Mematshulo. This was the hymn And that she led. kaofela ha rona And all of us, re le bomme re le bontate, as women, as we are men, here because of those prayers. re mona ka baka la The dithapelo prayers tseo. of the hidden figures. Dithapelo tseo tsa batho ba The women patuweng. who did not do it because ba batla ho bonwa. Basadi ba sa etsang hobane they wanted to be seen. But these are the women that knew hore ha hona letho eo re tlabeng re etse without thapelo. But these are the women who knew that there's nothing that we can do without prayer. With that introduction, ke kopa re bule buka ya Numere chapter 27. Ka tumediso eo, let us open in the book of Numbers, chapter 27. Pele re tla e bala ke kopa re rapeleng. Let us pray. Modimo re o leboha ntate ya matla ohle hoseng ha letsatsi lena re lebisa hlompho tlo tla lekganya ho wena. Re leboha boholo le matla a hao Modimo, we acknowledge your presence in this place, we acknowledge your almightiness.
We thank you, Heavenly Father, as we bow before your throne. Re leboha boholo le batla hao hodima maphelo a rona. We thank you, dear Father, hobane ha re a tsoha, hobane ntate ya matla ohle we feel healthy. Re tsohile hobane ke mohau le lerato le lereko la hao. Ke a o leboha Modimo le ho seng ha letsatsi lena Jehova, as we have come together to celebrate the women. Modimo ntate ya matla ohle, we ask that you bless this service, dear Father. We ask for the power of the Holy Spirit to dwell in us. We thank you, Heavenly Father, for the blessings that you have bestowed upon us, each and everyone that is in this house. We thank you, Father, for covering us with the blood of Jesus. There is no evil spirit that has power over our lives. We bind all the powers of evil in the mighty name of Jesus. Jehovah, re leboha wena lentswe la hao ha le lelemeng la mohlanka wa hao Modimo. Bua Jehova, bana ba hao ba mamele. Ra o leboha Modimo ka lebitso le matla la Morena Jesu bo kwa le rena ka o sa feleng. Amen. Let us read the scripture from verse 1 to verse 11. In English, it reads as follows. Then drew near the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Mashi, the son of Manasseh, of the families of Manasseh, the son of Joseph. And these are the names of his daughters: Mahlah, Noah, Hoglah, and Milcah, and Tirzah. And they stood before Moses and before Eleazar, the priest, and before the princes and all the congregation at the door of the tent of meeting, saying, Our father died in the wilderness, and he was not among the company of them that gathered themselves together against Jehovah in the company of Korah. But he died in his own sin, and he had no sons. Why should the name of our father be taken away from among his family? Because he had no son? Give unto us a possession among the brethren of our father. And Moses brought their cause before Jehovah. And Jehovah spake unto Moses, saying, The daughters of Zelophehad speak right. Thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father's brethren. And thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter. And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren. And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father's brethren. And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it. It shall be it shall be unto the children of Israel a statute and ordinance, as Jehovah commanded Moses. And Jehovah said unto Moses, Get thee up into this mountain of Abarim, and behold the land which I have given unto the children of Israel. Thanks, ma. Ka Sesotho ba leha ka tsela ena, baradi ba Zelofehad, mora Hefere, mora Gilead, mora Makire, mora Manasseh, ba matlu a Manasseh, mora Josepha, ba o mabitso a bona e leng wona ana Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah le Tirzah. Ba fihla ba itlhahisa pela Moshe le pela moprista Eleazar le pela marena a le phutheho yohle. Monyako wa tente ya pukano ba re ntata rona o shwetse felleng, o ne a se sehlopheng sa ba lwantshitseng Jehova e leng sehlopha sa Kore, empa o shwele bakeng sa sebe sa hae, mme o ne a se namora. A ke ka baka lang ha lebitso la ntata rona le tloswa lelokong la hae ka hobane a saka a ba le mora. O re fe lefa hara bana babo ntata rona. Moshe a beha taba ya bona pela Jehova. Ya ba Jehova o re ho Moshe, baradi ba Zelofehad ba bolela,
o fele o ba abele naha hara bana ba bo ntata bona e be lefa la bona o ba nea lefa la ntata bona jwalo o bolelle bana ba Israele o re e tla re ha motho a ishwa a sena mora le tla nea moradi wa hae lefa la hae ha sena moradi le tla nea bana ba bo lefa la hae ha sena bana ba bo le tla nea bana ba bo ntatae lefa la hae ha ikaba ho se bana ba bo ntatae lefa la hae le tla le nea e mong wa leloko la hae ya bapileng le yena haholo mme ke yena ya tla le rua ho e tla ba molao le tokelo ho bana ba Israele ka mo Jehova a o laetseng Moshe ka teng ke leo lentswe la modimo ya ikutlelang lona modimo a mo hlonolofatse. This is the word of the Lord. Whoever hears it, may he be blessed by Jehovah. Buka ya Numere e qala thabeng ya Sinai. The book of Numbers begins in the mountain of Sinai, Mo bana ba Israele ba fumana molao wa modimo. where the Israelites received the law of God, Ebile ba kena selekaneng se setjha le modimo. and they enter into a new covenant with God. The task before them was to possess the promised land. Mosebetsi o ba neng ba shebane le ona ke wa ho kena naheng e tshepisitsweng. Pele ba qala leeto la bona, Before they embarked on their journey, ke mo ba qalwang ba balwa teng. this is where they were counted. That's where the name Numbers come from. Ke mona mo lebitso la Numere le tswang teng. Numbers is the culmination of the story of Israelites. Numere ke taba ya pale ya Israel, From oppression in Egypt ho tloha kgatellong e kgepeta and their journey to take possession of the land of Canaan. le tseleng ya bona ho lo hapa naha ya Kanana. Mo re sa tswa bala teng, Where we just read, it's about the daughters of Zelophehad. ke mo ba buang ka baradi ba Zelophehad. Ha re tla qala re utlwa ka baradi bana ba Zelophehad, When we hear about the daughters of Zelophehad, it was in Numbers chapter 26. e ne e le ho Numere kgaolong ya bo 26. The Bible also tells us for the first time that Zelophehad had no sons but only daughters. Bibele e re bolella hore kgetlo la pele hore monna enwa o ne a sena bara empa o ne a na le baradi. Me ho chapter 27 re utlwa mona baradi ba phallela tenteng ya pokano. Ho kgaolo ya 27, this is where we hear that the daughters rushed to the tent of meeting. Ntho ya pele eo ba e buang ha ba fihla moo ba re ntate wa rona o shwetse felleng. The first thing they say when they get there is that our father died in the wilderness, Le hore e ne se wa sehlopha sa Kore. and that he was not part of those who were in Korah. Therefore they should be considered to receive a share of their inheritance. Ka hoo ba tshwanetse hore le bona ba fumane lefa. Ho ya ka Bibele According to the Bible, kaofela bao e neng e le ba sehlopha sa Kore all those who were part of Korah ba ne ba sa dumellwa ho fumana karolo ya lefatshe. were not allowed to receive their inheritance of the world. We find reference in the book of 1 Kings chapter 21. Ena taba re fumana bukeng ya Marena, Mo Nabote a nkelwang lefatshe hobane a tlosiwa ka leshano la hore o rohakile modimo. where Naboth's land was taken from him because he insulted God. The daughters of Zelophehad Baradi ba Zelophehad knew how important it was that their fathers was not part of those who were part of Korah. ba ne ba tseba bohlokwa ba hore ntate wa bona ke hobaneng e ne se e mong wa ba Korah. Ha ba bua ba re ntate wa rona o shwetse ko ka sebe sa hae. When they spoke, they said, our father died in the wilderness because of his sin. Ha ba bue hore sebe sa hae e ne le sefe. They are not saying what his sin was. Ho leng bohlokwa ho bona ke hore e ne e se karolo ya batho ba sehlopha sa Korah. What is important to them is that they were not part of Korah. Baradi bana ba ne ba tseba hore ha ba ka tlohela lefatshe la ntata bona le nkuwa. The daughters knew that if they left the land of their father to be taken, Lebitso la ntata bona le tla shwella felleng. their father's name will die in vain.
Therefore, they went to negotiate. Ka hoo ba ya ba lo buisana. They were not negotiating for their own rights. Ba ne ba sa buisane hobane ba na le ditokelo. Bothata bo ba neng ba na le bona bagadi bana ke hore The ha problem- lefatshe le sa ye ho bona. The problem that they had was that if the land does not come to them, Lefatshe le tlo nkuwa ke baena ba ntate wa bona. the land will be taken by their father's brethren. Ene seo se tlo etsa hore ntate wa bona lebitso la hae le tloswe lelokong la Manase. And that would have caused for their father's name to be removed from the tribe of Manasseh. Therefore, taking the inheritance was a way of keeping their father's name. Ka hoo ho nka lefa la bona e ne e le tsela ya ho sireletsa lebitso la ntate wa bona. Go verse 4 ba re In verse 4 they say, a ke ka baka lang ha lebitso la ntate a rona le tloswa lelokong la hae. why should the name of our father be taken from among his family? Ka hore a sa ka ba le mora. Was it because he had no son? O re fe lefa hara bana ba bo ntate a rona. Give unto us a possession among the brethren of our father. Moshe ke yena a isang kopo ya baradi bana ho Modimo. And Moses took the cry of the daughters to God. Sena se ne se hlalosa hore ho yeng ha bona tenteng ya pukano. This meant that when they went to the tent of unity, of meeting, There was a legislation that did not cover the matter of the heirs who would choose to marry outside the tribe. hona le molao o neng o sa bue ka hore ha hona le baradi ba tshwanetseng ho fumana lefa ho tshwanetse hore ho etsahale eng. Le ha basadi bana ba tsebile ho beha taba ya bona tafoleng ba fumane lefatshe. Even as these women were able to put their news on the table about receiving the land, The condition in e le hore ba ka se nyale outside the tribe of Manasseh. the condition was that they could not marry outside the tribe of Manasseh, Hore lefatshe lena le ske la tloha tlasa ba Israele. so that the land cannot be taken from the Israelites. Seo re se bonang mona ke sebete seo basadi bana ba neng ba na le sona. What we see is the courage that these women had. And not only that, E seng seo fela, but they knew hore assignment eo ba neng ba shebane le yona. ba ne ba tseba hore ntho e ba shebaneng le yona, Ba ne ba ka se etse ha e se hore ba tsamaisane mmoho. they could not do it if they were not in unity. They knew that in unity they will stand, Ba ne ba tseba hore ka kopano ba tla ema, but divided they would have fallen. empa ka karohano ba ne ba tloha. They went into the meeting where a woman's voice was not to be considered. Ba ile kopanong moo ba neng ba tseba hore lentswe la mosadi ha le mamelwe. They went into a meeting mo ho neng ho sena mosadi teng. Ba ile kopanong where there was no woman. Imagine o kena ka hara kopano bontate ba dutse ba ntse ba bua taba tsa economy. Nahana fela entering into a meeting where the men are discussing the Already economic planning issues. ho wena o tla nka 8 hectares nna ke tla nka 10 ya wena nka 2. Ba sentse ba ikaba ka hore they will take this and they will take that. Yes, now that Zelophehad does not have sons. Wena o tla nka lefatshe la Zelophehad. They are planning that now that this man did not have bara, you will take this portion and I will take that one. You can imagine how these women disturbed a very important meeting. Nahana fela hore basadi bana ba fihlile ba senya kopano e kaka. Ke ha ba kena ba re re teng. They entered and said, we are here. They knew the law that is against them. Ba ne ba tseba molao o neng o sena le bona. Mara ha ba kena ba re re baradi ba Zelophehad, therefore we deserve this inheritance. But when they entered, they said, we are the daughters of Zelophehad. Therefore, we deserve to be here. And because there was a law that was against that, Hobane ho ne ho na le molao o ne o sa batleng seo. Moshe o ile a ya a botsa Modimo. Moses went and consulted with God. But what is more interesting, Se kgahlang haholo tabeng ena ke hore Moshe e le motho wa molao was that Moses was a lawman. did not oppose them there and there because o na na le yona tokelo to say no, but molao o re. Ha ka ba a ba hanyetsa, even though he had the right to oppose and say, but the law says. But already ha Moshe a ya ho Modimo, And already when Moses went to God, it means that they had changed Moshe's mind. ho bolela hore ba ne se ba fetotse monahano wa Moshe. And mohlomong le bona ho dumela
mohlomong ho dumela ha Modimo. And maybe for God to agree, Modimo o tloile a ba kgethile hobane a tseba hore lefa lena le bolokehile letsohong la mosadi. God chose them because he knew that this inheritance would be safe in the hands of the women. Ntho e makatsang ka baradi bana What is amazing about the daughters ke hore ha ba fihla ka hara tente ya pokano, is that when they got to the tent of unity, they did not put a theological argument on the table. ha ba beha ditaba tsa sekereke tafoleng. Bona ba beha an economical argument on the table. Ba beha taba ya economy tafoleng. Ba beha a patriarchal argument on the table. Ba beha taba e neng e bua nnete tsa kgale. We know that our father did not have a son. Re a tseba ntate wa rona o ne a sena mora. But if you give these brothers the land, Empa ha o fa baena ba hae lefatshe lena, the land will be lost to another tribe. lefatshe lena le tlo re lahlehela. Basadi bana ba ile ba tseba hore ba lo bua le batho ba molao. These women knew that they were going to be speaking to people who knew the law. But that did not discourage them. Empa ha ba ka ba fela matla. Already ha ba tloha ba tsebile hore molao o kgahlanong le bona. When they left already, they knew the law was against them. But still they marched forward. Empa ba nna ba tswela pele. They went into the tent of the meeting. Ba kena teng ya pokano. Ba bua and negotiated hore lefatshe la rona le ka shwelle le ntate. They spoke and negotiated that the land will not die with our father. Hoseng ha letsatsi lena This morning, ke batla ho bua I want to speak hore Modimo o sebedisa tse nyatsehang ebile tse sa bonahaleng. and say God uses what is undermined. Because this is the land that God had promised. Hobane lena ke lefatshe leo Modimo a neng a tshepisane ka lona. And it shall remain in the Israelites' tribe. Ibile le tla dula naheng ya Israele. When the women in 1956 marched, Ha basadi selemong sa 1956 ba ne ba marcha. rona bao re buang ka bona ke bana ba ba four kapa ba bararo. The women that we speak about are the 4 or the 3. The Rahima Musa, the Lillian Ngoyi. Bo Lillian Ngoyi. But there were 20,000 plus women whose names are not mentioned in the history books. Empa ho ne ho ena le ba diketekete bao mabitso a bona a sa buweng dibukeng. Bomme ba e leng hore because of them, Bomme, the women that because of them, we are enjoying the rights today. re mo re leng ka teng re natefelwa ke ditokelo. Basadi bana ba 1956 mohlomong ne ba tshohile when they marched to the Union Building. Maybe these women of 1956 were scared when they were marching. But that did not stop them. Empa ho ha wa ka ba ba thibela. Today we are celebrating them. Tsatsing lena re a ba keteka. Baradi ba Zelofadi, The daughters of Xenophon, even though mohlomong they were scared and knew that the law is against them, le ha ne ba tshohile ba tseba hore molao o kgahlanong le bona. ho yeng ha bona tenteng ya pokano, When they went to the tent of meeting, we are celebrating them because now, today, 2023, women have property rights. re a ba keteka hobane selemong sena basadi ba na le tokelo ya di-property. Modimo a utlwa kopo ya mosadi. God heard the request from a woman. The woman changed Moses' mind. Mosadi o fetotse mohopolo wa moshe. The woman changed Elias's mind. Mosadi o fetotse mohopolo wa Elias. Bona mosadi a change kelello ya Modimo. Mosadi changed the mind of God. There and there the legislation was changed. Ka yona nako eo molao wa fetoha. Modimo a re ntho ba e buang ba bua nnete, e tshwanetse e be jwalo. God said what they are saying is the truth and it should be like that. Basadi bana ba tshwana le Esther. These women are like Esther. Ha o utlwa ka morero wa Hamani. When she heard about the mission of Haman, Ho o susumelletsa morena Artaxerxes that he was pursuing King Artaxerxes, hore ba bolaye ba Juda. that he should kill the Jews. She marched to the house of the king unannounced. Aya ntlong ya morena asa emelwa teng. But she knew that she was protected by the prayers of the Jews. Empa o ne a tseba hore o sireleditswe ke dithapelo tsa Bajuda. Ho keneng ha hae ka hara ntlo ya morena. When she entered the palace,
o ile a fetola kelello ya morena. She was able to change the mind of the king. I'm talking about women who woke up on Sunday morning Ke bua ka basadi ba tsohileng tsatsing la Sontaha. when the disciples were hiding. Ha ba barutwana ba ne ba ipatile. Ba tshohile hore e ka ba ho tlo etsahalang hobane eo re ne re tsamaya le ena e leng Jesu Kriste o ba botse sefapanong. They were scared as to what are we going to do, for the one we walked with was But- crucified. Mara basadi ba tsoha hoseng But the women woke up in the and they morning. marched to the tomb. Baya Ha ntse libitleng. ba bua ba re e ka ba lejwe le le re lo le tlosetsa ke They were mang. discussing as to who's gonna move the But tomb that did for not us. stop them. Empa seo ha se ya ba They marched to thibela. the tomb. Ba tsamaile jwalo ho ya Itse ha ba libitleng. fihla When they got there, ba fumana hore morena o tsohile. they found that the king It was has the risen. first voice of the woman to say he is Ke risen. lentswe la pele la mosadi le itseng o tsohile. Mme e ka be kajeno wena o ngola history e feng? What history are you writing today, What woman? legacy are you planning to leave mo O lefatsheng? batla ho siya lefa le feng mona lefatsheng? Hoseng ha letsatsi lena This morning, ke batla ho bua le basadi I want to speak to the ba women nahanang hore bona ha se letho. who think that they are nothing. Mohlomong you think you cannot do anything. Mohlomong o nahana hore o ke ke wa etsa I want to letho. say to you, Ke rata hore ho wena, behind Esther there was a group of praying Jews. ka mora Esther ho ne ho eme Bajuda ba rapelang. Zelophehad daughters Baradi ba Zenofehad knew each other's strength. ba ne ba tseba matla a bona. Mohlomong ha ntse ba le tseleng, Maybe on their way, ba ne ba buisana, they were negotiating amongst themselves hore wena ha o fihla kwa wa bua. they were discussing among themselves that who is going to say what. Wena ha o fihla kwa, you intercess. That you, when you get there, you will intercede. Mohlomong each and every one of them had a task. Maybe each and every one of them ba ne ba na le mosebetsi But what wa is more bona. important is that ha ba tsamaya, ba ne ba tsamaya ha mmoho. Empa sa bohlokwa ke hore when they were moving, they moved in unity. The women in 1956, Basadi ba 1956 they were able to be heard, ba ile ba kgona hore ba utluwe, not because ne ba na le matla, not because they were powerful, but ha ba tsamaya, ba le ba tsamaya ha mmoho. but when they moved, And they had moved in one unity. voice. And they had one voice. And behind these women, Ka mora basadi ho ne ho na bana, le bomme ba merapelo, there were women of ho ne ho na le prayer. bomme ba manyano, There were ba women e leng of hore le ha ne prayer ba sa ya that marching, even when they were not in the march, they were sitting there praying. ba ne ba dutse ba rapela. Oh, Modimo, we cannot live under this That situation. God, re ke ke ra phela hara We need to maemo be, we ana. need to be free. Re hloka hore Basadi ba leng hore ba kgona ho tsamaya ba fihla Union Building ba be ba kgutle. As these women went to the Union Building and they came back, It was because of these prayers of these women e who ne e le are ka not baka known. la dithapelo tsa basadi bana ba sa tsejweng. Women who are behind the scenes. Basadi ba ka mora dintho Le tse kajeno ding le tse lena. ding. Even today, Most of us are phela ba bangata ba rona re a phela because of these women who are behind the scenes. ka baka la basadi bana ba ka mora Ke rona. batla ho lona I want to say to you, this morning, hoseng hona, ho na le di-challenges tse ngata tseo re shebaneng le tsona. re kopana le mathata a mangata. Gender-based violence, Ho ketekwa ha basadi, youth unemployment, ho se sebetse ha batjha, kgatello tsa basadi. gender discrimination. Ke batla ho lona, I want to say to you, there are prisons tse leng hore di a phuphuma ke bana ba rona. ho na le ditjhankane tseo leng hore they are filled with our children. What is your role as a woman? Wena ha o le mosadi o etsang? Until o ema ka maoto hore enough is enough. Until you stand on your feet and say, ho lekane. The resurrection of Jesus will be in vain. Tsoho ya Jesu e tla be e etsahetse fela fela. But ke batla ho lona, I want to say to you, morena Jesu o le kgethile o seng ha letsatsi lena. Jesus Christ chose you this morning. Because he knows Hobane wa tseba hore agenda ya ka e bolokehile ka hara letsoho la mme. that my agenda is safe in the hands of a woman. Ha roma barutiwa ba hae, When he sends his disciples, o ho bona bukeng ya Luka, he says to them in the book of Luke,
Ke le fa matla le borena ho hlola madimona ohle le ho fodisa malwetse. I give you kingship and the strength to defeat the demons. And I want to say to you, Ke rata hore ho lona, ho inyatsa ho fella today. do not look down on yourself. Emella ka lebitso la Jesu hore this will not happen under my name. Stand up in the name of Jesus and say, Sena se keke sa etsahala. Ha o sheba fela TV o bore ha e batle nna. When you watch TV, do not say it doesn't concern me. Today ask yourself hore ke mosadi a ntseng yang. Ipotse kajeno hore, what kind of woman am I? If the women of 1956 would have said, ha e batle rona. Haebe basadi ba 1956 would have said it Kajeno doesn't lena e ke be re concern sa dula mona celebrating. me, we would them. not be sitting here celebrating this morning. Ke batla ho bomme. I want to say to the women, Lefatshe lena le hloka voice ya mme e tlo reng enough is enough. our world needs a woman's voice that says, Hulikani. Ene ke batla le hopotsa ha modimo a le Roma. And I want to remind you that when God sends you, Modimo is giving you resources. A re ke le file matla le borena. Modimo o fa dintho tse o ka sebetsang ka sona. He says, I give you kingship. E seng hore ho tshoha ho ne ho se teng ho basading bana. It's not like there was no fear to these women. But they knew that we have the power. In us. Empa ba ne ba tseba hore re na le matla ho rona. Stand up, bomme. Emma, women, Like Zelophehad's daughters. just like baradi ba Zenofahad, Like Esther. jwalo ka Estere, Emma. stand up. Like Maria Magdalene, Maria Majesu. Jwalo ka Mary Magdalene and Mary, mother of Jesus. Ho tshwana le basadi ba 1956. Just like the women of 1956. Write your history today. Ngola temana pale ya hao today. Change the status quo. Fetola maemo a ditaba. Modimo o bileditse hore o tlo ba mme ka nako ena. God has called you to be a woman at this time. And this was for a purpose. Sena ho ne ho na le lebaka for seo. E seng ka lebitso la ka. Not on my name. Because ke filwe matla le borena. Because I've been given strength and kingship. And I will use that for the kingdom of God. Ke tla sebedisetsa mmuso wa Modimo. Ditonko di ka se tlale nna ke le teng. Jails will not be filled as long as I'm alive. Gender-based violence e ka se etsahele nna ke le teng. Ha ho no ba le ho tetekwa ha basadi ke le teng. Youth unemployment will not happen nna ke le teng. Bana ba rona ba ke se dule ba sena mesebetsi while I'm alive. Because Modimo o mphile matla le borena. Because God has given me strength and kingship. May God bless you. Modimo a le hlohonolo fatshe. Mele pelo le moya botho ka o fela ke o bela zona ke jwale ke tla kopa mme Mahlangu a re kwalle kapa go lebohela lentswe la Modimo ka thapelo. A re rapeleng. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ba o tsebang wena Jehova. Ba o bitsa Xikwembu xa matimba. Hey. Ba o tsebang wena Jehova, ba o bitsa Tlatla Matsholo. Heaven is your throne and earth is your footstool, O Father. Re tlisa ditanki le diteboho ho wena hoseng ha letsatsi la kajeno. Father, you woke us up this morning. You brought us into your house for a purpose.
O ne o tseba ntate hore re emetswe ke lentswe la hao le matla. Re a o leboha Jehova. Hore ho na le bao ba neng ba na le di-doubts, those who had fear, hore ba ka tsoha ba tla nqalong ena Jehova. Fela moya wa hao, your Holy Spirit, wa ba sebela wa re tsamayang ntlong ya ka. Thank you, O Lord, that you brought us here. Kgweding ena ya mafumahadi Jehova. Wa re romella lekgabunyane la hao, wa beya mantswe a boreledi a matlafatsang lelemeng la hae. Re a leboha Jehova. Re a leboha Jehova hore o mo file matla. Jwalo ka Maria Magdalena, wa tlosa tshabo ho yena ntata matla ohle. Wa re tsamaya o lo ema pela setjhaba sa ka. O ba hopotse hore ba seke ba tshaba letho. O hopotse baradi ba ka hore ba seke ba tshaba letho. Hobane ho a bua ho thwe wa thintumfazi wa thintimbokoto. O re hopoditse mme wa rona tsatsing la kajeno Jehova. A re hopotsa ka basadi ba ileng ba lwanela ditokelo tsa rona. A re hopotsa hore le rona ha re tswa ntlong ena re tswe re lo lwanela ditokelo tsa di-generations and generations to come. May we rewrite history, Father. It may be small, but to others it will be big. We thank you for this powerful word, O God. I pray that each and every one of us, ba le utlwile lentswe lena ntate matla ohle, le kene dipelong tsa bona la aha wena Jehova. Ekare le ka kgwaya e mong ntate matla ohle, a utlwa setulo se mo tjhesa se re atlole a ye a lo etsa mosebetsi wa hao Jehova. Thank you, Father. It is through the voice of a woman that we see these changes. Thank you, O Father. We bless your name now and forevermore. In Jesus' mighty name. Amen.